Ibintu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamaze igihe kinini cyane hari imvururu, ariko umunsi ku munsi zigenda zifata indi ntera. Kuri ubu ngubu rero rurambikanye hagati y'ingabo za Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro, ariko by'umwihariko umutwe wa M23. Ubutegetsi muri Kongo burashinja u Rwanda kuba ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23 ukomeje gusimbukana ingabo za leta. Bagaragaza yuko ariko niyo byagenda gute bazarinda igihugu cyabo ku buryo nta n'agashitu kazakivaho. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bw'Uburayi, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye LONU barasaba yuko imirwano ihagarara ndetse M23 igasubira inyuma, ubusugire bwa Kongo bukubahwa. Ni iki kigaragaza yuko mu by'ukuri muri Kongo harimo hategurwa intambara ku rundi rwego hagati ya M23 n'ingabo za Kongo. Byifashe bite se ubu ngubu mu burasirazuba bwa Kongo? Ikaze kuri Gentil Gedeon Official, turebere hamwe amakuru hafi ya yose avugwayo, harimo navuga yuko igisirikare cya Kongo kiri gukora mobilisation y'ingabo zigomba kujya ku rugamba ruhanganishije cyane FARDC na M23. Ikaze kuri GGO. Muri iguriro birihuta kandi birahendutse. Tuma ibikoresho byose ukeneye birimo n'iby'ikoranabuhanga ku masoko nka Alibaba, Amazon, eBay n'andi. Gurira mu Bushinwa, Amerika na Dubai, ibyo ukeneye bikugereho mu minsi 7 itarenga 14. Iguriro bari mu kazi kose kuri ingingo. Ubu noneho hari umwihariko kuri telefone zigezweho za iPhone 14. Ziracyari nkeya ku masoko, ariko muri iguriro bayivana ku ruganda cyangwa ku masoko mpuzamahanga bakayikuzanira. Icyo ukora, downloadinga app yabo yitwa Iguriro Shopping, cyangwa usure urubuga rwabo rwa ebyiriguriro.com. Wanahamagara kuri 0781 81 61 Iyi nimero iba no kuri WhatsApp. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye umutwe wa M23 gushyira intwaro hasi ugasubira inyuma, ukava mu birindiro byawo ubu ngubu wagezemo, ndetse ukanubahiriza igikorwa cya leta cyo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'inyeshyamba. M23 imaze gufata igice cya territoire ya Rushuru mu ntara ya Kivu ya ruguru, harimo n'umujyi wa Rushuru, umujyi mukuru w'i territoire. Bafashe kandi Kiwanja ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kinini muri ako gace. Itangazo ry'ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga yuko Amerika yamaganiye kure bikomeye cyane ndetse kubura imirwano kwa M23, imirwano yateye imfu n'inkomere z'abasivili n'abandi bantu benshi bagahunga bava mu byabo. Amerika isaba abo bireba bose mu karere guhagarika guha ubufasha ubwo aribwo bwose M23 cyangwa se indi mitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Mu itangazo ryayo, leta ya Amerika ivuga yuko ihangayikishijwe bikomeye cyane no kwiyongera kw'amagambo y'urwango, igasaba yuko ibingibi byahagarara. Icyo kimwe n'indi miryango itandukanye, leta ya Amerika nayo ivuga yuko ishyigikiye bikomeye cyane ibikorwa birimo ibiganiro by'i Nairobi hamwe n'ibyabereye Rwanda bigamije gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, Bwana Anthony Blinken ukuriye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yagiye i Kinshasa azana i Kigali. Yabonanye n'abaperezida b'ibihugu byombi, nyuma abwira abanyamakuru yuko bombi yabahaye ubutumwa bumwe. Blinken yavuze yuko yabwiye ba Perezida Kagame na Tshisekedi yuko gushyigikira cyangwa se gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kuko ari we wese mu burasirazuba bwa Kongo bishyira mu kaga abahatuye n'umutekano w'akarere muri rusange. Umutwe wa M23 wagiye usubiramo kenshi yuko utazava mu birindiro byawo hatabaye kumvikana na leta, ku byo uyu mutwe uvuga yuko urwanira. M23 ivuga yuko ishaka kugirana ibiganiro na leta ya Kinshasa, kandi ukayisaba yuko yashyira mu bikorwa amasezerano uvuga yuko bagiranye mu bihumbi 2013. Leta ya Kongo ivuga yuko nta biganiro yagirana n'umutwe w'iterabwoba, igashinja leta y'u Rwanda ubushotoranyi nyuze muri umutwe wa M23. Ubutegetsi bw'u Rwanda na M23 bose bahakana ibingibi bashinjwa. M23 ivuga yuko nta kintu na kimwe ihabwa n'u Rwanda, naho u Rwanda rugasaba Kongo kurukura mu majwi ku bijyanye n'impamvu z'imidugararo muri iki gihugu.
umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda arimo kurarinda yumvikanye kuri televiziyo y'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA avuga yuko ikibazo cya M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo byerekana yuko leta ya Kongo inanirwa gukemura ibibazo biyireba ahubwo ikabyegeka ku Rwanda. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo M23 yafashe umujyi wa Rushuru n'umujyi wa Kiwanja, ni mu ntera y'ibirometero 70 uvuye mu murwa mukuru wa Goma w'intara ya Kivu ya ruguru. Ibi byashyize ku gitutu umujyi wa Goma usa naho ubu ngubu ari ugiye kugarizwa n'izi nyeshyamba. Kuva ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, M23 igenzura umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba na perezida wa Senegal ni Bwana Macky Sall n'umuyobozi wa komisiyo y'uyu muryango Moussa Faki Mahamat bavuze yuko bahangayikijwe bikomeye cyane n'umutekano ukomeje kuba mukeya mu ntara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu butumwa banyuje kuri Twitter basabye impande zombi guhagarika imirwano byihuse bakanubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'umutekano w'abasivili ndetse n'ituze ku mipaka y'ibihugu byose byo mu karere. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo watangaje yuko kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo buve mu bibazo bikomeye by'umutekano bikwiye yuko ibyagezweho mu biganiro bya diplomasi byabereye i Rwanda ni Nairobi bishyirwa mu bikorwa n'impande zombi bireba ziri muri aya makimbirane muri Kongo. Mu itangazo ry'uyu muryango basabye M23 gusubira inyuma ndetse hakanatangwa agahenge. Bati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urasaba yuko habaho agahenge M23 ikava mu bice yamaze gufata ndetse imitwe yose yitwaje intwaro ikazishyira hasi. Ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijweho mu biganiro bya diplomasi by'umwihariko ibya Rwanda na Nairobi niyo nzira yonyine ishobora guhagarika izi mvururu. Bakavuga yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeguye gushyigikira imbaraga zashyirwa mu nzira y'ubwumvikane. Hagati y'u Rwanda na Kongo umwuka wakomeje kuba mubi cyane ndetse inama nkuru y'igisirikare yamaze kwirukanisha umudiplomate w'u Rwanda i Kinshasa ni Ambassadeur Vincent Karega. Mu kumwirukana iyo nama yavuze yuko u Rwanda rukomeje gushotora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23 rukawukoresha muri ibi ngibi. Ku ruhande rw'u Rwanda naho ubutegetsi bwatangaje yuko abashinzwe umutekano ku mupaka bakomeje kuba maso no kuryamira amajanja mu gihe u Rwanda rukomeje gukurikirana uko ibintu byifashe muri Kongo. U Rwanda ruvuga yuko ruhangayikishijwe by'umwihariko n'imikoranire itemewe y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Kongo nayo ihakana ivuga yuko idakorana na FDLR. Mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa 9, Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yavuze yuko imikoranire ivugwa hagati y'abategetsi bamwe ba Kongo na FDLR ari urwitwazo rwa leta y'u Rwanda rudafite gihamya na ntoya rwo gutuma gusa u Rwanda rukomeza gushotora Kongo. Yavuze yuko FDLR yaciwe intege igahinduka ubusa burundu binyuze mu bikorwa bya FARDC yagiye ikorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu myaka yashize. Gusa Tshisekedi yavuze yuko Kongo ikiteguye gutanga umusanzu wayo mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyo guhashya umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro bagerageza guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu gituranyi no mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo rya leta y'u Rwanda kandi rivuga yuko ihangayikishijwe no kugerageza kwa FARDC na FDLR ku kwibasira akarere ko ku mupaka bakoresheje intwaro ziremereye ndetse n'imvugo zihembera urwango n'amahane. Byose ngo bigamije kwibasira u Rwanda, imvugo basanga zikoreshwa n'abategetsi bamwe na bamwe ba Kongo. Leta y'u Rwanda yanabwiye amahanga yuko hakomeje imvugo zibiba urwango no kwibasira abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda baba muri Kongo. Ivuga yuko bikorwa n'abategetsi ba Kongo ndetse n'abaturage ba Kongo muri rusange, kandi yuko ibyo ngibyo byongereye guhera FDLR yinjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC. Ikinyamakuru cy'Ababiligi 7/7 kivuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hitezwe imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuva mu nama nkuru y'umutekano w'igihugu. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda n'umugaba mukuru wazo Christian Chiwewe muri iki gihugu batumijwe n'iyi nama nkuru y'umutekano, aho byitezwe yuko bagomba kugaragaza uko ikibazo giteye. Amakuru iki kinyamakuru cyahawe na Bertin Mubonzi ukuriye komisiyo y'umutekano muri Kongo
avuga yuko aba bategetsi bakomeye mu gisirikare cya Kongo bagomba kuza gusubiza ibibazo bijyanye na mobilisation y'ingabo zigomba kujya ku rugamba ndetse nuko ibintu byifashe mu ntambara ya FARDC ihanganyemo na M23 muri Rushuru. Mu yandi makuru nanone ashingiye ku ntambara ihanganishije FARDC na M23, biravugwa yuko Minisitiri w'Intebe muri Kongo bwana Jean-Michel Sama Lukonde yavuze yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera na rimwe iharana milimetero kare imwe, nibura imwe gusa y'ubutaka bwa Kongo ngo igende. Uyu mu Minisitiri yavuze yuko iki gihugu kigeremewe cyane n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye by'amahanga, ari kongera gutunga agatoki u Rwanda ko rushyigikira M23. Niko seti ibitangaza. Uyu mushefu wa guverinoma muri Kongo yashimangiye yuko ku rugamba barimo rwo gusubiza inyuma umwanzi nta gice na gito y'abazigera batakaza uko byagenda kose habe na milimetero kare imwe. Ati mu bushobozi bwanjye nka Minisitiri w'Intebe, shefu wa guverinoma, ndashaka kubwira aba banyamahane b'abagizi ba nabi n'ababari inyuma bose yuko ingabo zacu hamwe n'umugaba mukuru w'ikirenga wazo Felix Tshisekedi Chilombo ko abaturage ba Kongo bazirwanaho kandi bazarwanira icyo bafite gihenze kurusha ibindi byose. Icyo ni igihugu cyababyaye. Muri ibi bitero byo gusubiza inyuma umwanzi, nta na milimetero kare n'imwe igomba gutakara kuri territoire zacu izahabwa umuntu uwo ari we wese. Kwambukiranya umupaka ni ikintu kimwe, gutekereza kunyaga no kugumana umuryango nacyo ni ikindi. Ni amagambo ya Minisitiri w'Intebe muri Kongo. Uyu mutegetsi yemeje yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakoresha inzira zose zizashoboka kugira ngo irwaneho inasubize inyuma abahigi bose bayishakira hasi hejuru. Ati tuzakoresha imbaraga zose duhabwa n'amahame mpuzamahanga kugira ngo dukimbize burundu abagizi ba nabi no kugira ngo amahoro aganze kuri territoire zacu zose. Mbere yuko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Gira bwangu injira muri Phototech, aho ngaho bagukorera application banagufotore amafoto akenewe kugira ngo application ikunde. Hamagara kuri 0783 14 45 49 cyangwa se kuri 0788 28 11 94. Basange mu nyubako ya Mike mu mujyi rwagati. Icyapa cyabo kirigaragaza cyanditseho Phototech. Impuzamashyaka ya NIYO Sacré yanzuye yuko bitewe n'ubushotoranyi kuri gukorerwa mu gihugu cya Kongo habaho ikusanywa ry'abasirikare benshi cyane bo kurinda ubusugire bw'igihugu. Hagati aho ku munsi wo kwa gatatu, Perezida wa Kenya Bwana William Ruto biravugwa yuko yohereje batayo y'abasirikare ba Kenya KDF mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Aba basirikare ba Kenya baje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri rusange mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse M23, FARDC iri no mu zindi ngamba zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, harimo nk'umutwe wa ADF wayobotse ishyamba wiyita leta ya Kisilamu. Abasirikare ba Kenya bagiye kuba umutwe w'ingabo z'akarere zizafasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro wemejwe n'abakuru b'ibihugu ba EAC. Ni igitekerezo cyatanzwe kikanemezwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Icyo gihe Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya, ubu akaba ari intumwa ya Kenya ku mahoro mu karere, yari yatumije inama i Nairobi y'abategetsi mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba yiga kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kenya yatoranyijwe kuyobora ibikorwa byo ku rwego rwa gisirikare ndetse na diplomasi muri uru rwego rwo guhuza ibice bibiri bihanganye mu karere. Ubu nibwo bwa mbere umuryango wa EAC wohereje abasirikare mu gihugu kinyamuryango. Abahanga basanga ubutumwa bw'uyu mutwe wo mu ngabo z'akarere bugiye kuba ikizamini gikomeye cyane ku bushobozi bwa EAC bwo gukemura ibibazo by'urusobe cyangwa se bya politiki n'umutekano. Mu yandi makuru kandi ava muri Kongo, nuko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO zatangaje yuko imodoka yazo yatwitswe n'abaturage barakaye. Byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri ahagana saa 3 z'ijoro, ubwo ingabo za MONUSCO zari zivuye Rumangabo sigana Goma. Abaturage b'agace ka Kanyarucinya
mu ntera ya birometero nk'icumi mu majyaruguru y'umujyi wa Goma bateye izi modoka amabuye. Abaturage bakomeje kurangwa n'umujinya mwinshi cyane, aho bashinja izi ngabo kuba ntacyo zabamariye mu myaka irenga 20 zimaze muri iki gihugu. N'uburakari bwinshi cyane rero basagariye imodoka za MONUSCO batwikamo ebyiri, imwe iragurumana irakongoka. Abari muri iyo modoka bavuyemo barahunga. Mu itangazo bashyize kuri Twitter bavuze yuko izi modoka za Loni zarashe zigamije gutatanya abari bazigose zikabasha kuva aho ngaho. Bongeraho yuko abasirikare bazo babiri bo muri Bangladesh bakomeretse. Ibi byabaye nyuma yuko ku munsi wo kuwa kabiri nimugoroba MONUSCO yari yatangaje yuko yakoze amayeri yo kuva muri Rumangabo, ibyumvikanyeho nabo bafatanya kugira ngo bategurire hamwe ikiciro kizakurikiraho. Ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kiri muri aka gace ubu kibarizwa mu biganza by'umutwe wa M23. Mu gihe MONUSCO ivuga yuko ishishikajwe cyane no gufatanya n'ingabo za FARDC mu kurinda rubanda, abaturage bo bakomeje kwerekana yuko izo ngabo za Loni nta kintu na gitoya zafashije abaturage. Mu kwezi kwa karindwi imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO mu ntara ya Kivu ya ruguru yicayemo abantu barenga 35 barimo abasirikare 4 ba MONUSCO nk'uko abategetsi babitangaje. Mu gace ka Kanyarucinya aho abaturage bateye MONUSCO hari inkambi irimo abaturage babarirwa mu bihumbi bavuye mu byabo mu turere twa Rushuru bahunga imirwano ya FARDC na M23. Nyuma y'iminsi ine rero imirwano itangiye bundi bushya, ishami rya Loni ry'ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryavuze ko abasivili barenga 23,000 bahise bava mu byabo. Kuva icyo gihe kugera n'ubu ngubu hari benshi bakomeje guhunga. Mu mpera z'icyumweru gishize OCHA yatangaje ko ibihumbi by'abantu bakomeje kugera ku nkambi iri ku ishuri rya Kanyarucinya bahunga imirwano. Turabashimiye rero gukurikira Gentil Jadeo Official, mugire ibihe byiza.